Pamirsa alokasi dana desa utawi ADD Majang Telung Benang Desa ring Kabupaten Karangasem wenten penincapan kutus miliar saking warsa sedurung yane. Ring paletan ke pertama, ADD sampun cair Majang Telung Benang Desa Inucap. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem Imadi Sugiarto Mausang, warsane mangkin ADD antuk Kabupaten Karangasem wenten panincapan sayang ring warsane lintang. Pamekas ring warsane mangkin Karangasem polih langkungan 100 miliar. Wilangan inucap kekantenang nincap langkungan kutus miliar sayang sareng warsa sedurungnya nih. Sugiarto ngwedarang ngenenin pencairan ADD paletan kaping kalih kantun ngantosang SPJ utawi laporan pertanggungjawaban saking suang-suang desa. Proses pencairan nyane kapah dados kalih paletan. Akeh ADD mabina-binayan anutin jimbaro widangan kewentenan keramat ware miwah kategori desa napike maju utawi mandiri. Dana puniki side kawigunayang anggen program pemerintah desa ring sajoning laksanayang pemerintahan kantos pemberdayaan masyarakat. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.